Arambe! Thutha wake kunyitanira na etikia kanitha-ini wa Redeemed mwena wa Mikindani, Jomvu County ya Mombasa, munini wa President William Ruto ni araniria na aikari tauni-ini itiganite gicigo-ini giki, akiuga we arerira akenya maundu mangihotekeka ambu akoretwo thiini wa thirikari kwa ihinda iraya na akamenya mabataro ma Kenya. Mimi nawaambia what we can do, sio mambo ati nimeota, hapana. Na mimi ni naibu wa rais wa Jamhuri ya Kenya now. I know what I am saying. Ruto gete ni atongeti oregani ni aria mataretekaniria na murugamo wake wa gukuria utonga wa bururi kurutia nathi guthie na iguru, no akauga ndarenyenya amu ni njira ya kuhurana na ukia. Nimewaambia jameni wangoje. Wacha safari hii nisaidie hawa vijana hawana kazi. Hata ni wasukume wapate kazi. Wacha safari hii nisaidie mama mboga, boda boda na hao biashara wengine, tuwatafutie pesa ya kuinua biashara yao. Na tuwasaidie wakulima watuzalishie chakula ya kutosha, tuondoe njaa. Iko makosa nimefanya? Ruto anyitanĩire na gikundi kia atongoria icera-inĩ rĩrĩ gũkũ makĩhũrĩra ndebe kĩama kĩa UDA na kuga nĩ gĩkũrehe ũgaciru gĩcigo-inĩ gĩa Gĩcũa-inĩ. Hustler Nation imekuja kubomoa ukabila na sisi tumekataa mambo ya vyeo. Tumesema Mkenya ataheshimika, ukabila tutauweka katika kaburi la sahau. Leo tumekuja kutangaza ya kwamba 2022 tukiwa na Hustler tutarudisha bandari yetu Mombasa. Hawa wangwana wa ODM walikuja hapa wakatudanganya. Ruto erĩgĩrĩirwo gũthiĩ na mbere na icera rĩake kaunti-inĩ ya Mombasa. Ũmwe wa maũndũ marĩa marĩ mbere yake arĩ gũtũngana na arĩa othe marahũranĩra iturwa itiganĩte na kĩama kĩa UDA gĩcigo-inĩ gĩkĩ. Ngĩribotera Inooro TV, Getwa Karo, Kenyugo Mwaura.